Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agor-urayan kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuhan anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pay ni patay. Katukad ti Basol. Napalabas, naragsak ni Margarita iti balay ni Don Paeng. Gaputa amin akayat na ken kasapulan na, kat mayawat ken kuana. Ngem iti yaadayo na. Mailiw a makakita ken ni Francis, kat nakunana nga addan tugundaway nga agtinag ni Francis ken kuana. Kabayatan na. Rimwar ni Astor iti opisina na nga agpungpungtot. Gapo iti surat nga inyawat ti sekretaryana. Ad-addamanan ti pungtot na. Iti imbasa ken kuana ni Dagimay ti linaon ti surat anapidot na. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. At damot na awat ko iti opisina surat. Akas mutla iti dayta. Agnagan iti dado tinangtad. Dado, kayat mo asaman amo, may sa at tao ti akin aramid. Wendingas, kat no sino man dayta at tao. Jak mapakawan. Ni Dado? Anya nga tati kinatao dayta at Dado, amo? Nagturad ti awanan bahin. Uwan nga'y among. Talaga nga nagturad. Ta, mayor ka kat agsurat iti kasta. Dagimay. Sige. Ingka ni di kusina. Tamang isagana ka iti merienda ni amo. Ay, uwan dinggas. Sige, inak nga ro din. Amo, saan nga ta may sa kadagiti gagayem mo adon? Aniya? Amangan no may sa kada Don Juan, Don Paeng, wano ni Don Islao. Diyan mo, dinggas. Ta sino kumati makaitured nga garami diti surat, amang butbutang kan ka. No saan nga isuda? Jak mapakawan. Nga uray pa'y asino day tao. Nga oray gayem mo, amo? Nga uray pa'y gayem ko. Kumusta ti papan mo, Jeron Bruno? Nasayat, man. Awan parikot ko ni tatang ijay. Imbaga ka dito ilangan nga agnaed, ngam di na kayat. Di na ka no mapanawan ti balay, kaya di na mapanawan ti tanam day di inam. Francis, ni tatang ka di at talaga ti ginagaram ijay. Pangaasim, saan ka ko mga aglibak kanya? Napanak ng ibati iti surat itayan Nestor. Ha? Kat nakitak a babae ti nakapidot iti surat. Nalabit a katulong Nestor dayjay. Anya? Kaya't ko lang nga palagipan Nestor. Babae ni ti Castor nga aramida. Ngam, amang ano madaksan ka? Awan ti nakakita kanyak. Isungawan ti pagtanagam. Francis. No agbaliw Nestor, babae ni ti Castor nga inaramid ko. Nasayat launay. Ngam no saan?
Mapilitan nak amang laban kan kuha na inton sumaruno abasing kawal. Anya? Masigurado makadi aday ta ti solusyon. Nunas kan nga agpatulong ag kadagiti masaknan. Amabali na makatulong kanyak. Aramidag. Di ka kuman makibiyang. Bayamon ni Astor. Kasanon ti umili. Dagiti agtutubo. Anya ti mapasamak kadakwada. Ngam, Nang runa pa'y tatanggal ni Astor dagiti polis dito ili tayo. wen ngam kasano kamatan. Amang ano pa kaisagmakam dayta. Agan an nadak ligaya. Francis. Di ka agdanad. Tadobliak ti agan nad. Amo, nakasaganan dagiti mula akwarta. Nasayat lang unay. Ayan ni Dingkas. Agbambantay iti ayan dagiti mula akwarta, amo. Ket, niyang kuan. Adda iti plantasyon, amo. Sige. Ingkay baga ka ni Dingkas ama i-deliveren. Wan, amo. Ngalpasan, amo. Atan itilugan dagiti mula akwarta. Binaburan mi ni tinagduduma a prutas. Akampay idi. Ket lako. Nasayat lang unay Dingkas. Ala, i-deliver yon kadagiti nag-order. Wan, amo. Kan si kantumot lang ang timang i-deliver ay syudad inton bigat. Wan, amo. Sige. Makamu kayo. Agtalakakan ka, Dingkas. Sige, amo. Sige, Dinggas. Agan-anat ka, uwan. Nang runakat dakas taramidan yo. Tangiwat mo, tagimay. Akat pudnumat ngamin nga dakas taramidan yo. Di mon ulitan dayta. Tama nga no mangag na ka ni amo. Wano saan? At da sa balya makangag kat ipulong da ka. Kat, asino nga rod nga ti kakaduam. Da ka lalili. Ha? Ay, sana! Ah. Umayak nga rod no isuda ti kakaduam. Anya? Eh, Saan ang mabaling dagimay? Dito'y ka lang. ish! Kat kaduamat ngamin di akin-ken Trabaho lang dayto'y dagimay. Di ka nagpanunot iti sa bali. Kasano mat ngamin? Kat idi pala ang nga kurso na da na kane-kene-kene. Iso nga rod nga agkene-kene ti sangom. Sana na dayta ti panunutam. Tilaglagi pam, sika ti ay ayata. Sige nga rod, Dinggas. Basta ag-ananad ka, awan. Wan, Sapay ko mga rod ta, makasangpat kayo ito itinasapa. wan, Sige nga rod, Dinggas. Ag-ananad ka, awan. wan. Sana nanasken nga ulit-ulit ang mga ibagadayta. Tatalaga nga gan nadak para ken ka. Tinggas, apay asaan tayo akaduan ni Angkwan? Sanan, tadi pa iso nga parikot. Sa bagay, saan ngamin ang mapagtalkan? Wan, sana talken ni amo. Anya lang arodan ti trabahuan na, no saan mat ang mapagtalkan? Agyan iti plantasyon, tumulong iti trabaho ijay. Sa bagay, ngam ado ti reklamo kan kwa na dagiti padayo alalaki. Wan nga rod. Sadot ka no, saan at tumultulong iti trabaho? Kasta ti kanayon nga ipulong da kanyag. Gambay-bay akon, tamangan no agdinanog kaming tumanan. Apay asan ang papanawan ni amo? No pinapanaw na ni Angkwan, kaya't nasawan, pinatay na. Amoyo dayta, saan ka di? Wala agpaiso. Ti sumina kini amo, patay ti pagtungpalan na. Nakabutput na. Iswasan yung agamdan ti pumanaw, no kaya't yu pa ti agbyag. Oh, asidag tayo iti papanan tayo. Kampay di, aglaklako kayo iti pulutas. Ngamiyawat yung tumatan ti mula a kwarta. Wan Dinggas.
Day tatakal na balay kalalili. Dita ti pang tedanyo. Wanding gas. Gladyola, bumabatan. O sige. Baknang ti akin balay iti dayta. O sige, bumaba kayon. Wanding gas. Diyan nagtamay ka, di ba nagdandanag ko? Ay na, di kagda nag-akastang gladyola. Day tadanag mo ti mangisagmakan ka, Gladyola. Saan kan asumurot inton sumarunod? Narigatan. Amang ano patahinak ni amo? Saan? Agbati kan tulatan. Nilaangin Rosal ti isurot minto. Mao din da ito apapanan tayo. Iti may samot lang nga baknang di tamasungad nga ili. Sige, dinggas. Siya kung timangipan itibalo ni Francis na napipay. Da kayo lang ang timakaamo ka ni Franco. Ay, saan Siyaklatan ti mangibalon kin ni Francis Ligaya. Ngam nana. Ay na siya kun balasan ko. Tamangan numabanog ka iti husto. Sapay medyo adayo ti ayan na. Taijay kakaw-kawayanan. Sige nga rod nana. Da kayo timakaamo. Saan kan arumrumwar. Narigatan ang mga nuadda-adik dita. Kadakes ti aramiden na ka. Uwan nana. Nangyaga kun iti balon mo, Barok. Takas tati ko na niligaya. Isutin ang luto iti imbalon ko kun ka. Tama ka, nagluto man na nitibalon ko. Maawata mon di asawam Kaya't naapun ka no talaga nga adda kamutla dito farm. Sa bagay, maawatak ni Ligaya. Ala, Barok. Pangaldawan. Agina na kayon tamangal daw kayo. Wen na napipay. Agawid ako ma. Ngayon, apag isuan ang yag kayo itibalon. Ala, tairuar kon dito ibasket. Kakadwa! Pangaldawan! Ituloy tayo inton malamtag pukan iti kawayan. Adu da ito'y insagana ni Ligaya, Barok. Iso adang gayan dak ang mga nanapipay. Tapno saan kayong agbisin iti dalan, inton agawid kayo. Nagustuhan ka din matlaan ni Francis ti imbalon nyo, nana? Wen, Nasayaat no kasta. agtrab-trabaho ni Francis ijay farm. Agpukpukan da iti kawayan. Amok, Ligaya. Ipagarup mo siguro nga da sa bali apag nati asawa may papankin ni Astor. Nana, Ang adda ita ijay farm. Iso adikan agpanunot iti sa bali balasang ko. agdandanagak ngamin, nana Pipay. Nagtala ka iti asawam. Ammo na aramiden na. Ammo na asalwadan ti bagina. Ken ammo na aliklikan ti pakaisagmakan na. Apong Ensyong! Nay, banay, papanam, Ijay farmhouse! anya na pa nakairan-ranana, banay, tatunggal umayak, ket adda ka. Apong, Hmm. anya day taikam mo? Tinapay. Ay, Ala, intahan ijay farmhouse. o ba anak Apong? Anya? Agpauba ka? Ket, nabanbanugak. Adayaw ti pinagnak. Ay? Sika nga lo ti ubaak. Anya? Siyak ti ubaan? Wan, Apong. Ay, saan Malaki din. Intan. Nuan niya laditan ti sasawam. Ubaan nakit kanom. Italamanan nga may kakabsat aman siya. Wen, kabsat pipay. Apong Pipay? Ada ko kulit niyo? Nay, kukulit man ang tidamagan. Banay. Di mo pala idiritsaw no mapisin ka. Sige, banay.
Mabiit laeng tainak mangisagana iti merienda, wan. Wan, apong. Alah, kabsat aman siyo. Agin anak kapay, tainak mangisagana iti merienda. Wen, kabsat. Apay, nagkapwam apong insyong. Ijay balayo? Wen, Ijay ayan ti asawam? awan asawak, banay. Pimusayan. Pimusayan? Wen, Ay? Adda anak mo, apong? ada ni Antim Aligaya. Ay? Adda waltam, apong? Ha? Warta? Kunak metkin ka, ada kesdayta kanayon nga agdawat iti kwarta. Sa anak mo't nga agdawat, damdamagaklaang. Ha? Adda waltam, apong? Ay, dagulit ka nga ubeng. Apay day nga ubing? Takas lakay kayat nakasursuro na yun. Mas daawak nga road kabsat aman siyo. Taaglampay sa ka. Ngam, kinapudno na. Kailiw kumot ni Banay no daduma. Takasla apok mutan. Wen, kabsat. Uray siyak. Imbilang kumutan nga apo. Nasaya at may takanayon nga umay dito'y farmhouse. Tapno adda kay ayam ni Franco. Wen Tatang, kumusta kayon? Nasaya at latamay anak kaw. Napigsa ak lata. Tatang, amuyo ka diti naramid ni Francis si Jeron Runo? Wen tatinulong ak pa'y nga raw. Anya? Madanagan ak tatang. Diyak kaya't maisagmak kayo ka ni Francis. Ay naligaya. Saan ko maaday ta panagdandanag mo ti agado? Nana Pipay. Wen, anak ko. Awan ti rumbeng nga pagdanagam. Tawan matatao iti masakupan ni Astor. Isu nga awan nakakita kada kami. Tatang, Napan kaminto pa iti plantasyon ni Astor. Kit awan nakakita kada kami. Ngamen, nalaing kami. Saan kami ang nagpadlaw? tatang. Ken kapisadok dahi adisaw. Isu nga mo ti rumbeng apagnaan. Tapno saan da kami amadlaw. Kan saan abale? Tasaanan nga ulitin ni Francis ti mapan ije masakupan ni Astor. Ken oray siya anak kaw. Amok mo ti aganan. Agawin dakon, apong insyong. Sige, banay. O ba anak nga itulod? Anya? Ala, patgamon ta upeng kabsat. Anya? Intan apong. O ba anak? Ay, huwin man laengay. Nala, inta nga rodain. Ngam, saan ka nga ubain Ay? Saan ka akabailan nga ubain? Tanadagsin ka. O sige. Agkibinta nga rudan, apong. Ala, agkibin kayo kano kabsat. Kibina mo, unta itulod mo. Ayan na ka diti balayaw, banay. Apay, apong. Saan mo nga amo? Saan ko nga rod nga amaw? Tadyak mitnap-napan na balayaw. Ay! Ha? Ay, sos! Nabartag samad na dyan ang lalaki. Ay, umay ka banay. Agsuglitan. Ay! Intahan. Tumaraytan. Di ka agsangit Darasan kiday tumaray. Asino ti lalaking agpukpukaw, anasalaw da tata Amancio ken banay. Gagayem,
Di uliwayan adenggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.